manastir je posvećen Svetoj Petki i naravno tu se nalazi delić ili čestica moštiju Svete Petke. Što je interesantno, ona je ovako kao žena, možda je jedna od majka cara Konstantina, carica Jelena, da je upisana crvenim slovom u kalendar pravoslavne crkve, tako i Sveta Petka, zbog njenih čudesa, pogotovo oko za žene i za decu. Tako da se kod nas nalazi delić moštiju Svete Petke. Manastir je nekad bio, mislim i sad je slavan i velika svetinja, ali u neko to starije vreme, naravno bio je, pogotovo za ovaj donji deo Srema, bio je izuzetno značajan i manastir imao negde oko 500 hektara zemlje i ovako bogati manastiri Srema, kao što oni su bili često i oslikani i ukrašeni, ali upravo kao što smo spomenuli ono stradanje, tako i manastir tokom istorijskih dešavanja stradao. Ono što je ostalo u originalnom manastiru, to je ovaj ikonostas, on je rad Aksentija Markovića, koji radi Uspensku almašku crkvu u Novom Sadu, Zemunu, Bogorodičinu crkvu. Pored toga što se molimo u manastiru monasi, što je za nas onako monahe najbitnije, ali eto imamo i neke naše proizvode koje ljudi mogu da uzmu, to je sa nekim blagoslovom manastira da ponesu svoje kući. Tu su neki proizvodi monaha, kao recimo što imamo naš manastirski med ili sad što smo napravili našu jedan brend, hoćemo da napravimo naše rakije ili našeg vina.